kunene seyivele ingenile ke indlovukazi Mhlekazi lapha enkundleni yesiveka somhlolo kwenteka lokhu benginene nemakholwa lapho mengedingani lapha savele emengemumo nawo ukuthi ke sale umsebenzi uqhubekela esigabeni la khona sitawubona kungena kwesilo semhlaba ingonyama yemaswati lokho ke nembala kuyawube bakangwane sekushokona ukuthi umsebenzi olusukula lomhlanje ombe kulisonto kukhunjulwa kuvuka kwenkosi Jesu Kristu uyobe nangemambala sovele so uyaqala ngalokho semthethweni kulelanga lalamhlaba kunene ngaphandle nje ke kwetinshmayelo demakhosi yelive